Tala Fou I se whaapoponga le nei o Tala Fou mai le si ufonga le Laumua I Wellingtone. O le tatu tala mua, ua lipatia mai le alu I lunga o la whainga o te maiti a whaina I le mai whainga tā o le fever rheumatica po o le rheumatic fever I le tono New Zealand I le teimi nei. O whainu mela mo le ono masina mua o le tausanga le nei lua awhi luas fultolu ua mai tau ina I le maunu ngātu na I loa la whainga o te maiti na maua I le nei mai I le tausanga atoa ua mawai atu nei. O se rapita inga mai stasio fo mai whaapitoa I le nei mata aupu na tawai to tele te maiti Maori ma te maiti Pasifika ono whano le soifua I le fever rheumatica se ia vanga na ua whaieni fuafuanga whaapitoa whaale soifua malo loina mo I latou I se teimi wave. Whaalia le te maitai fo mai le nei o Anika Anderson o se whaiaonga I le University o Aukilani le o whetaui I au nanga whaale soifua malo loina o loo iei nei ma mana onga whaapitoa o tangata Maori. Mai manatu o ia o le mafuanga au tūlea o le tele o whanau e mali liui tu a inga o ngase nei I le tonu o New Zealand. Mai le masino I Januari o mai a Juni le tausanga le nei valu se fulu ono la whainga o te maiti Sāmoa I le fever rheumatica tusa o whaamaunga mai le vaenga o suenga le ESR, le Institute of Environmental Science and Research. Whatusa lea I le na o le totus fulu valu sa iai I le taimi lava le tasi I le tausanga talwai. O le fever rheumatica masani o na amata mai le wha I tinga a fia te le aita maiti Maori ma te maiti Pasifika I le vao le wha tausanga ma le se fulu iwa tausanga le mātutua. O te maiti fo nei au pito silio na mana umia tāo fia I le whanamai mō tongo fitinga whaatusa I te maiti palangi ma te maiti o isi lanu umanga ngana. Ua whaino mai whainu mela mō le tolu masina lea na uma ia Juni le lei ma le malosi o le tūlanga wa whaatawa inga New Zealand na ilo le tūlanga sa manatu ai mua. Peita ai, o se lapta inga mai stasio tangata to mai whaabitoa I mea taulu ta mao ainga. A tonu, ai ono tūlai mai se swinga I se teimi le o mao, a o whaawau o na alu I lalo la whaio loa e whaatau I whaafo. Whaamau maunga mai lo fisa o whainu mela whaamau mawina ale malo. Watangi ai sasi tia I le o tesi mo le whaapasene le fua o loa e mawhaio na whaatawina mai I tupe maua I le tau o loa na awina I whaafo I le kuata le na wha uma ia Juni. Sasi tia foi I le ono tesi valu pasene la whaio o loa na ave I maketi whaafo. Ae o le whaiti tia o le mo mia o loa ngosi mai le susu ma ano monfasi na mai tawina I se pau le ititi e o tesi ono pasene. O loa mai whaafo sa whaaudu whale mai I le tono New Zealand na pau le lua te si valu pasene ma whaapea fwoi na mai tawina se pau I le tau a whai o loa ma tere lava I le pau le ititi I le tau o le pensini whaapea le swa u. Ai o le tūlanga o whaatau inga sa si tia le whaate si ma le iwa pasene ma oa I se a whainga I tusa ma le limas fultasi tesi ma le valu miliona tā la I le kuata lea na whai u I le masina o Juni. Ua tu ina mai se lapita inga wawasa ma Naya Winston Peters tu sai o se fuafuanga le partia le ACT la tau te whaia se suinga tele I le supa ma le pensione a tangata mātutua I le lumanai. Ta ua wawasa ma Naya le taitai o le partia le New Zealand First o le wholofalanga le ACT la tau te whaia ni suinga I le supa mauti noa lama ono pa uai ma la ititi I le vaenga tupe maua tangata mātutua. E ta ofi le taitai o le New Zealand First, o le fuafuanga le nei le ACT ina ia fuafuaina ia si itanga o le supa I le lumanai, I le fuafasolo le tau o loa po le Consumer Price Index, ai e le fuaina I le si itanga o tutongi, mauti noa lava, o atu I le lua afe lua sufitu, ua whaaititia I le tusa, ma le lua afe lima se lauta la le tupe maua le tangata matua nofo totasi I le tau sanga. O whainu mela nei o Winston Peters matua langolangoina malosi le maftanga o Juni o tangata whainga luenga New Zealand, le NZCTU, New Zealand Council of Trade Unions. Manatu le whalabo tonga le nei, o suinga e pei ona fola mai le ACT, o le a te le lama se a whaina I o benefiti,
Ai whape ai fo i male super e pei ona ia i le teimi nei. Ua tūlai mai le nei tūlanga ai ua uma ona whaailoa mai le pātia le Labour i aro lātou atunga lunga i le fuafuanga a le National whape ai fo i male Act ina ia si itia i le ono sa furu fitu tau sanga e anga waa ai le tangata mo le super po le pensione whaalia le Labour o sea fuafuanga pe a whaia e o atu i le lima sa furu wafe tā la le sele ni o le a le maua ai e tangata i le tauona nga waa i le ono lima tau sanga lo lātou soifua i le super ma le pensione. E numa le tolu le malosi o se mafui e sa lului nai le ai o kalai estete i le tūlata i le valu i le pōna pō. Whaalia mai le whaalapo tonga le Chionet e whapea sa o ngā tonu le nei mafui e pe tusa o le 5 kilomita i sa sae o Christchurch i le loloto e tusa ma le 2 kilomita. Tō te le tangata na o lātou whaalongoina le lulu o lea mafui e. O le asonga fuan na fie pei o na silfia, na atoa i aile sa furu tolo o tau sanga, talu le mafui e malosi e fitu te sitasi na whaamaui nai i le tu malo Canterbury, mai sa o ngā tonu e lema mao le nu o Darfield i le afo le wha i le maweao. E tolu afe ono se laulua 5 le a whai o mai Faukoviti sa whaamauina le mtanga ruenga le seifua malo loina i le tonu o New Zealand i le vai aso ua tua na e tunei, ai se furuma le tasi isi ma liu. E o mai le vai luanga le pole sa te ruai, e toa se lau 5 fulu le a whai o tangata o lo o tau fia mo tongo fitinga i whale mai o le tunu e au fia ai le toa se furulua i potu mo mai tinga hina. O le afe fase lau iwa 5 o mai o le vai aso te ruai, o tangata na maua mua foi i le vailusi o le kōwhiti. Ai o whaamaunga le vai aso i o na tua sa tula i mai ai i le tolu afe fase lau walu wha, le au whai o mai fau ai luas furu lua isi na mali liwai. E tusa ma le luas e lau 5 fulu le au whai ni pol kalame wha le soi fua maro loina o le a whaina ona o le tau fio ngā lue ngā fua mai i whale mai o le malo i le so. Peita ai sa whai loa mai e suisi ni o le te whatuora o Andrew Slater o uma ona iai fuafuanga le matanga lue ngā le soi fua maro loina mo i tu a ingo whaafi tau li whaape nei pe a tula i mai. Mai o le ata lai pe lava i le teimi o le te ma le nei aso atoa ia vaenga i tau nuu iai ia mai ma e a fia ini whaalawe lave whaafosei. Whaalia hoi e Slater o ngase o lo whaatulanga ina le whaia o ni o lātou tonga i le so e te tau lava no o ana i whale mai i le teimi whaatulanga ina se ia vanga nā ua uma o na whesota i atu ia i lātou i ale matanga luenga. O le so lulu a tai au le whaawa moe e toi whaawa waife utana inga i le vāo fo mai ma le matanga luenga e tusa o le mata upo winga i te tongi o fo mai o lo fina wai le ua mafuai o na whaia i ale lātou te nei i le so. O le mari wai o se te maa matua le ana maualo na tino i se pāka i le lau mua i Wellington whaalia leo e le o iai ni tūlanga e masalomi ai le mafuanga na umai lo naola. Whailo mai mua o lo tau sa ili leo ni whaamtalanga e tu sa i o le whaalawe lave o na sa le ima whai o na whaamatalaina le mafuanga o lono maliu pe taila o le ua whaamatu atu e leo lo na tino i le pule maliu po le corona mo suenga masani whaale tūla fono. O le tangata o lo a fia e fitus furwaru tu sanga o le soi fua na maualo na tino maliu i le pākaingo o le Tanera Park i le pitanu o Brooklyn i le afiafi o le stofi taluai. E lua vai aso le atau fi ai le whale pui se te mai tai na tau mo whai e whaabi pio na 5 i se kelu i lunga o le au o le tele i le lau mua i Wellington i le tai au le asonga fua ananafi. Ta ua le leo e whapea o le nei te mai tai e ngoi a Jennifer Olsen e onus fultoru tu sanga o le soi fua o lona lua i leo sui o le maftanga te e whaingoina o le Restore Passenger Rail o tau fia e leo. O le vai aso taruai sa tau fia e fo i leo le isi mawhine si lia mo le onus furu tau sanga o le soifua ona o le whaia ni ngai o inga te e whaape nei. Na loka e leo Olsen i le tai au o na nafi
ma whaia iai mō lianga i rona whaia leo nianga e lamati ai le soi fuo tangata mata vale fe mala ngai whaalia i lungo le whaamisnonga sa tau mwhai o ia e wha ngā se ke lu e wha apipi i ailo na tino i le awal tele nu me le tāsi i lumane o le Terrace Tunnel. O le whaatolua i le nei o taimi o mōli ai le nei tamai tai mai Dunedin i le whaamisnonga ona o te te e whaapea ua awai taru mai le masina o Aperila. Na te ena i le Italia le whaamisnonga le tāl sanga lana loia ina ia le tala o ia i tua ma polo ina ai ina ia tau fia pea se ia o ila so lua fultasio o se tema e toe o nei o ia i luma o le whaamisnonga. Na tula i luma le whaamisnonga whaitu ma loi au ki lani ana nafi le liin taitai i le pati po le vaenga whaio ma loi whaingoina o le New Zealand Public Party e tali i mōlianga o lona whaia leo ni winga tau whaasise i le taimi o whaato sino le pālota tele a New Zealand taruai. O le nei li swa whaia Billy te Kahika Junior na foha i wha mea lo whaia i se tangata le tupe se furu lima awhenta la mō lana whaato sina pei taina nofo mana nā ua le whaairoina alo ia i tūlanga masani o le tūla whono. La lela o mōliai o ia i lona talia ina o se mea lau tupe i lalo ni whainga soli tūla whono ma ia le whaairoina mo whaamau maunga alo ia o na whaapea na te le i te uina ia ni whaamau maunga. Whaaso o whaatūlanga e whaanga solo ai le ilo ilonga o lea mata au pūri whaamsinonga i au kilani e pei ona amateina i le aso nafi. O isi tala i mea tau whai o maa lo, o ilonga ona le fia mo whai tio le vaianga whai le National, ona oni whaasa longa whala o i tele, a le whala po tongo Union New Zealand, e pei ona amata wa ai i le aso ngā fuana nafi i tu SS o le tunu. O stasi whaasa longa o lo whaanga i nai se ato le teitai o le National o Christopher Larkson, ma ua tusi ai ni wha upunga mata te tele le ngana Peretania e a tangi ailo na le anga waa o le wha upunga e whapea out of touch ma le too much risk. O le manatu o le National o ni whaasara longa mātu ia tele ma le ia lea tūlanga. E le ngata ina le fia le National i le whaalapo tongo Union New Zealand ai whapea hoi na lātou whai teo ina ma le pātia le leiba whaia leo ni wha upunga le sao e whaasanga i le National malona teitai, ai mai se o ana whainga wha mai ma polisi ua whailo mai e whina winai i le pālota i le māsina whau. Whaalia le teitei whono le komiti o whaato sina le National i a Chris Bishop e ale li mai whaasara lunga nei o loo whaato sina le maftanga uni o tangata whainga luenga mo le pāti a le Labour. Ai na whailo mai le Palestine o le maftanga o uni a tangata whainga luenga o New Zealand le ANZ CTU o Richard Wagstaff o le autua lātou whaasara lunga nei ina ia sila fia ma malama lama le i ai tangata i le te leo la whaina o tangata whainga luenga pe a whai e tūla e mai le National e taitai i leisi whainga ma lois o ai le tunu na ia wha mawhaina mai e whapea o le ato e whaafo i tua e Christopher Larkson ma le National le tunu atoa mai mautinola wa o tangata whainga luenga e mua lava o na mawhatia ai i a lātou whainga whaawai ia ua whailo mai le taimi nei. O lo balo i mai lo viso le tau met service i ti munga mawhai a fiai au kilani ona o se whetaula inga o winga lo wao le tau mai le tūlangi i mātū wa ngai fo i saute a mata mai lava na nafi wha solo mai ai i le so. O ia wha le tonu o mawhai ti munga i au kilani ai wha pena ai fo i ma le penisula i le Coromandel. E le ngata i lea ai o lo balo i mai fo i se isi tūlanga wha le tonu o winga o le tau o lo aluanu malia i sa sae o New Zealand i le so, mai o le ama mawhaiti munga i pa i sifo le motu i mātū, ma mātū i sifo le motu i saute, e ma mawha lava i nisi o taimi. Whaelo mai le whaalapo tonga o suasuenga o le vai ma le sio manga, le niwa, e whaapea o tūlanga whisuisu ia i o winga o le tau, mo le vaenga i mātū o le motu i mātū, e mawho mai ona o toenga o le la nina, ua wha timu ai le amatanga o le nei vai aso. Na amata mai nafio na mata i tui na le ofisa le tau tu langa o savili ma timunga i le Coromandel atoa
ai mai se o tu maunga le hunu Rangers mai fa muta le tu langa I Leono I le fia na nei o le vaenga whai ua la te inga mo le motu I mātu ai mai se le maunga I Taranaki e amate I le lua I le waulia le so e o atu I Leono I le tae ao le so lulu a tae ao I le motu I saute alo wha pe hoi o na mata I tu ina le Met Service ma le tu malo Tasman I si sifo leo motu eka se ia o atu I le tu lai se fulu I le poa na nei o lo ia foi la te inga mo le tu malo bula I le ono a fia I ti munga mafai I le so fa pe ai le aso atai ao ia o le fai unga le na o Tala Fou